Rồi cô về đây. Cô bé đây Rồi là chế độ. Subscribe cái gì muốn tỏi đó chứ. Một trời đó chứ. Kita nyawa jago pun tercuri bayar tu Đó orang. là về. Kita bawa be. Yang kita jenai lu Malam kemari lah kau pergi. Mau jauh beli bukan mau daya, mau daya. Makanya kita perlu subscribe tu yang macam. Nah, di maju. Item viral lagi oh. Where anybody you can see, you get viral me. You can reach much money. Nah, hai. Aku pan tu macam. Yan, tu subscribe tapi. Yang temputan. Mungkin lebih tengok di kadang tinau dua yang dua tadi. Kadang bantu tengok mana ada kurang. You tengok kadang tengok. Maybe modal lucu. Sekarang kiri kamu tu. Ini cukup jaya ke bape tapi jalan bantu. Mungkin belum terbuka hati. Jangan lu tanya aja terkenal. Emang memang nasib tengok lagi. Kedepu kadang-kadang bisa berubah. Dalam detik bisa berubah. Pikiran manusia dalam detik bisa berubah. Itu tengok lagi kadang naur yang jing. Dia bentuk tengok. Yang. Biar tukar-tukar ni oleh. Udah tukarnya. Nanti curi bekan. Curi bekan. Tabok lah iya wanyanjek. Kita orang mau pakai. Tabok kol pun pok. Bulan hari kami. Malam nanti mari. Ya anak em diklep. All the night no sleep. Malam bengong naik. Mana bulan mah. Kalau kau dah jauh luar. Ya banyak sih. Ya waktu maju punya lah. Ya merantau. Udah kun. Kakak lahir. Kakak lahirnya mana aku kakak lahir. Kakaknya kan A. Jadi A menyebut saja kakak. A tu. A tu. Lahir C. KC. Berarti otak gabung mendung berarti Aceh. Oh nya mana? Maka di subscribe kakak lahir. Berarti ketemu je Aceh. Yang mbak YouTube itu. Mana lagi mantu Aceh. Subscribe. Yang awak buat subscribe yang lupeng. Ini yang terpudan. Ini yang terting viral terpudan. Terpudan. Ini kerja ayah bantu rumah. Kerja kira ihoi tiga macam. Viral. Apa tanya ni kan dia sudah keren. Ya. Belen. Ini kai tanya ibu tapu kan dia tu. Kami menurut tanya lagi orang tukang kebun. Lagi terbayu lah mah. Ini beri bot tu, tabot tu. Haji bu. Haji selamat Kerja dalam lebu. Kerja. More area. Makan kerja. This night, let first rain. Dipping area tonight. Blow up. Harap lu aja. Mana yang ini? Hujan double buku. Dah ya. Makan kue-kue. Sampai wow, subscribe boleh kita. Boleh. Subscribe. Boleh. Kakak lahir. Bungku M0. Kakak lahir. Sister born. Udah mana? Sister born. Making for breakfast. Nah. Regress moment for drink coffee. Đây. Mau dia mengat ya. Lebih ya. Ayo. Dan enak yang hijau. Enak. Penting semangat. Spirit walking. Spirit. Melayu dia kerja. Mana yang semangat? Hijau ni. Dia tak. Ayo kuih mana? Ayo. Apa yang itu? Betul. Apa? Ayo. Very tired.
nyo bi pupuk dah nyo. Cari yo po. Untuk di. Pakai bawing juga tu. Pasal kita haju macam mana buat Kenal lanjut proses. Kakak lahir. Kakak lahir. Mek dua kakek kakak lahir. Kedua kakak lahir. Boleh kita tengok. Tengok. Don't forget subscribe. Sister of the bond. Nah, huh? The spirit poet of Al-Quran. To Muslim people. Nah, Nah, mudah-mudahan kan liu. Aku liu. juga ke. Tak ada robot tu, tak boleh. Itu dah penting juga lah. Yang mereka Kakak lahir. subscribe kakak lahir. Yang penting beri maju Maju. Hah? Luar nonton bayi tu kali. Waduh dia tu. Bukan nanya keadaan. Susah senang. Mana? Yang penting halal. Ya. Mula pengen. Bu yang tuan-tuan. Kebun. Terima kasih. Ayu ni kayu ni nak lagi betul dia turun kali. Kau boleh dia tarik. Yang penting family happy. Our family happy. Our son is very happy. Eating together. Nah. Now it is okay. Enough for this time. Next time we can continue anymore. Okay? Kakak lahir. Lagi. Kita lahir. Lagi. Sister of the bond. Sister of the bond, don't forget subscribe. Yeah? Subscribe to anybody who talk, subscribe. Sister of the bond. Kakak lahir. Nah, jadi mana kakak lahir nanti baru subscribe. Nah itu kan. Yang baik tua. Baik tua yang ke kakak lahir. Ya. Yang pada gitu. Memang yang untuk dimakan agama jadi Itu penerus. Nama hak. Karena lahirnya ini kan lebih good. jadi bangun benar lah subscribe. Dan tahu depan tu cara kan. Jadi ada dua subscribe. Waduh ni. Canggih. Okay. It's now. What time is it now? Over the gun. Over the Elephant dog. Take rest moment. A 5-minute more, you can mixing anymore. You can bring over there. Huh? Okay. Buat kenangan dari keluarga Cik Ruk sabo. Ya. Hadiah dari ganyan. Bati drone ni kaji artis ganyan. Buat kenangan sabo. Okey, dah terima baje tu bawa. Kenangan dari keluarga Cikgu. Thank you very much. Okay, on this shirt and then you give for me. See you later. Okay, thank you. Awak syuting subscribe YouTube. Tunggu Irfan. Kita bajenya kagak bi kenangan tu boh. Artis. Dengan temarik malam. Tayang. Artis. Ganteng tak punya kenang. Jauh beli panena kita. Oh, maaf. Ini tahu udah balai tak kena di kenang aja ya. Malam temarik kapang. Baju. Kata gembiranya punan. Tahu ada apa? Bos YouTube. Wah, nana kata Ku Irfan bos YouTube. Kiro
Oh, keluarga Ciro. Keluarga Cik Ru, keluarga Cik Ru. Yang teman dalam puragun kakak lahir. Kakak lahir. Ah, Di keluarga kakak lahir. keluarga kakak lahir, keluarga Ciro. Ciro. Hah? Jangan lupa subscribe kakak lahir. Kring. Dan Cik Ru. Don't forget subscribe the family of Ciro. Banyak This shirt Adia Gigi dari Pai. Cik Ru. big boss of Ciro. Cik Ru. Nah, subscribe bos YouTube. Nah, jam lu. Apa dah tu ai? Panai kapah dah mari malam mo. Malah mari reti yo. Ku manga macam ina. Uji-uji kan aja kan. Lahir. Panai na kena ngin malam. Ku bayar. Rezeki juk ru juk keroi. Memang sosial. Dar rezeki. Dia menyelung viral belong wi. Nyuruh bantu. Ini ada tak banyak partai calon ni kan baca je. Dia ci. Nyoi wi. Ulamnya. Nama na lu. Ini je kerja bagi. Ribe mo. Manager of YouTube. This Gigi by Big Boss of YouTube. Tungku Irfan of Semakuro. Ya. Yang penjata cekak aja boleh sama-sama artis. Bere ya. Bancara walua buji. Keluarga Cik Ru. Guna solusi ya. Keluarga Cik Ru. Subscribe. Ya, bedua. Betul. Keluarga Cik Ru. Nyo tengah kubi baje. Apa? Apa ni? Hah? Lu dah penga. Mama Kai turi le bos-bos yang penena. ali nyo pulau kayangkan. Yang belum ya kan. Nak gaji 5 juta lebih. Viral ju. Pulih mau lebih, Dia yang viral jadi goyang. Itu yang udah daik. Dah Cik Ru. Yuna viral penena. Yo. Agaknya kakak lahir lah. Kalahir ka viral. Oh viral. Di golong media. Ha? Pak elektronik. Betul. Very tired. Nah, baje baru ngantung. It's very good. Baje warna. Baje lagak hai bila nyan. Jaket dia memang ayu. Ha bulu tangan. Dia mari lau jiun. Pernah lagak abi. Lagi aja payu dia. Hadiah dari YouTube awalnya. Ibi kan dari ikan hijau kawannya. Ilong tayo cuy mo le kuning ipo. Baje yang Lagi yang madum. Yang tepi ipo dekat air sesuai ke tepi nanti. kenangan-kenangan dari Kan tepi bina. YouTube. Tepi di YouTube ah. Tepi. Kok sama warna. Cigarillos of American. Rokok warna yuk pi. Amerika apa IPL ko. Rokoknya. Bebe kenal, bebe nakir ko IPL. Tahu deh. Tutu. Yang peng kok jai. Awaknya nana yang 5 hari. Pengcana iren le awaknya nyawalwa. Kawal kapeng le ji. Tanya kan, tanya le peng ham tu namanya. Piung. Kita le piung le. Awaknya betul-betul tegas awaknya. Nyaikeun A kalau dia. Tanya thai ka jo peng A je ke B. Betul. Awaknya menyo A. I don't like blah blah is no good itu. Berarti menyo peka-peka mesti ada raka ka bro jinya nakala. Bandung itu biar. Untuk kangen ngabuli ka pucang belum. Apa galung nak kerja kamu nak ngabuli. Ni yang ka pegah jian ni kerja ji. Heuy man leb biar. I don't like blah blah no good itu. Anak galak buru. Blah blah no good. Itu. Di blah blah ampu kan pegah. Go blah blah. Anak galak. Oh Jerman lagi anji. Eu nak kerja apa Jerman makari daktre ba. Hotel pegon yang Nanti pakai yang buruk-buruk. hotel pegon rumah tsunami yang. Hotel lu di masa tadi. Gati sama kena roy buruk. Apalagi ngawaknya. Ya. Ke keluarga Cik Ru. Baje ka bere. Cenak juga. Yang keluarga Ciro ni kak lu. Cenak Ni baca jika dia inspiration this one of church. ka bere. Cenak juga. Keluarga Ciro. Thank you very much. Kawin. Kai bi dia lagi. Okay, tomorrow we can meet again. Thank you very much. At kiro na. See you Ayan later. baje. See you later. You subscribe me, ya. For it. No. I have plan.
You have eat. Kalau berjebu kan? Ini makan siang lan itu. Hah? Di budi dia yang. Ayo, ada mina kira-kira lagi yang ada yang lagi tahu rupa nih tahu rupa. Hah? Betul. Dia baru tepuk kamu je. Dempu je. Jaga tidak ada hal jauh. Terus boleh nak jawab pada lebu tidak. Kata teh. Ayo, okay. Dia orang cukup le pada lebu dia kata ini. Ini bit mayang nama yang. Boleh langkah. Jadi cerita tak boleh cerita. Ah, yang aku emno. Emang cerita betul. Matelum kau tu le. Itun boleh perdraw dari Jerman. Itun ngomong top langi katanya. Itun perdraw mak peta. Come on, you can help me. I want to go di sekolah Jamoy. Ikut bawahnya. Pati ji ni jauh sekolah Jamoy. Mesti rawan je. Ini bu. Ya malu wanya. Mak, kau jangan. Boleh kai. Tu mudah. Hai, aku bukan halu anak peta mau kubur tu. Dia ai pergi kai gua kerja. Mantu ko nampun ko bolehnya. Halo sir. What can I help you? Putra yang dia kutulung kah? Oh, it's good English good. Good English. Huh? Ini yang dicok de peta belum belum. Do you know this place? I want to Kuala Jamoy good. Pati tahu tempat ini saya mau Kuala Jamoy. That place is I'm fishing daily every time well. Yang depan lu mau itu bro. Okay, it's good. Amat ren wang kawan dia. Padi tiurong tewa moto jak deh. Ilo puja apa madi utanya. Madi mai bani. Di. Padi kita tewa moto di Kuala Jamoy. Yo pen tertung tang. Tur be utanya. Lu. Yo boleh mau je. Kaji ka boleh mau kaji. Jauh bolehnya bukan. One day rent car over there 1 million. You tahu lah. It's very expensive because my dad no expensive because the road is no good of big deck over there. Makin many hole on the road where lo mati le nyan lubang-lubang majalanan. But so far from here, you already know. Tadi kajian. Okay, let's go. Tidak. Sudah, let's go. Punya pengen. Let's go kayak pekat aja. Iyo teropong kayak kamu. Ini namanya cara Teropong tu settingan. Oh yang kata hui. Tidak. Kurang kamu dulu macam mana? Pui pegah man, hoi ja. Kata yang gerok, belum. Kata yang belum kan dia cika. Tama aja kan dia muka kurun juga. Uan dia ciro nikah itu, oh bukan. Ane ke, where you go kan dia itu. Dia kai motor dia boleh nyamper long terus. Kuku bahang terleh. Punya pengen kata me. Kuku bahang terleh. Benar terleh dalam talu. Udah gelumpang punau. Paitern. Dia boleh nyam. Kita yang belum. What is this? This pond. Kolam gua lu. Tambaknya tengok nehun. What is can stream or fish? Tengok. Pelarang kau udang kau gua lu yang kita ada masalah. Dan yang lupa mau tinggi naik luar anak gua. I'm a terminal Pantalabu. I'm salesman is no pun. I learn in my school, junior school last time. Tilung purna wadanya wadaya tempe gua. Dia bucu tinggi. Good English good. Okay. Dua di cerita ni deh. Cerita yang di Tropo Marga Satwa yang kira juga. Yang ngang ku di Tropo Madum. Ina pu gede. Foto. Ini siarkan ba TV Jerman. Marga Satwa, wild animal, mati binatang marga Satwa. Tuting 1 true war Pantalabu sang. Take money for you 1 million. Give to rent car 1 million. Iket juta ke motor juta ayo. Ipat iron kategori tu rekor be. Okay, thank you very much. Mak jero kan thank you very much. Okay, good English. This card and then you want follow me? Ikut. Tim jangan longgak deh. No, I'm salesman. I know anybody here. Kau lu anak tinggal na betul mina. Lu buka tale urun tu tak aku buka. Okay, let's go. I want to Sabang and then taking on. I will back to Bali and then Laut Tawar. Ni juga. Man, pula. Ini ba. I don't have time here. Because I am salesman over there. Lu tengok aku buka tale buka. Okay, this car for you. Sometime if you call me this number, yang paling mui kacau untuk perleka hilong tu. Okay, thank you very much. You want drink kakanat? Ikaw lang.
Ya je unda. Pikiran ikut ke jajan ke ji. Apa ke je unda kan? Je unda ina lau kali lah macam pam. Dia juk lah man buat macam langsung kan. Ya ayu. Kinang udah yang. Yang tang kamu tahu nah bekas sapu yo tertuh yo. Lu nya nawanya kira juga terminal muntah-muntah ke mak kami. Je biye lah ke laju. Weh dah jawab weh. Udah kaje je ju nyopeng bule biye tak ke baik ya. Lagi nak kelebihannya juga tu tanya. Mah kira tak tinggi kapal kan. Pak mau nama. Guru undang gaji 200 be. Tibulian. Tetap temang dulu. Ya gimana. Lu tak jadian. Kontai kerinci lo. Kerinci lagi anci. 5 orang kerja lo. Aku kerja cleaning service. Bang ku boleh nak cukup jai kira juga kontrol room. Ku jai boleh. Jadi awak tanya awak kerja nan. 6 20 5 bulan awak tinggal hidup. Jadi pekat tu. Ya tadi kontrol room tak lagi iya. Pi boleh dia mana dia tak apa ni dia mati kan. Mudah ada pura dan. Ini ni dia. Ike apa ni dia bawa kerja aku buka. Iko akan ke trip si lagi. Jalan. Ni ke. Untuk putan. Alah waktu mau keke. Orang dia. Keren dia gua. Mau tu excuse me sir. Mati permisi. What can I have you weekend? Because daily worker is very tired over there and then it's very hot. You want to drink a bottle of water and then want to drink, okay? Yes, come in. You know, kayu dua ke? Kayu kayu ya. Good English kan? Nah, where you learn it? Pamor no dia. No sir, you mal-moro. Bangay lah. No sir, because I can speak little. Baju ilon je buka. Because in my agency nation is reported by combatant and army. Buka ilong kadu antara ini perang antara tendangan awagam. Maka hanjuk minta rezeki. Ujang no maka puyan je ketulung. What can you help me? I am daily worker from agency nation over there. Buka ilong ya je tinggal. Utara aku buka. Aku minta rezeki kena. Ya, where you live? Neng part dengan aji. Sweden ni buka. Baik buka. Tu dia. Sudah mata alah tan biro. Ya betul puyu ya. There is the hero of my agency nation in Sweden is live there. Yes, I know it. It read good English. Say to daily worker you find tomorrow you leader itu. Kah, padi. Yang buat di anak dulu. Pegah bangun kah tinggal. Meeting at 7 o'clock in the morning meeting. I want to you a be leader itu. Gak aku dua. Oh ma, barang orang tu ya. Orang bengewanyan. yang kata trik kemudian. Manager, I'm no sir. Well, them. I don't like because the all daily worker is all very angry for me. Mengekelong tu. No. If not believe you leader out. Itu. Yang naik partai yang buka tu biar mendu itu. Hujat bawahnya ke. Putra akan retra itu lawannya. Bukan ciro. Nah, macam ni deh. Awak cari glidu. Jadi Ilong kotre kudu tahu nolak kontrol roomnya. Mangka kudu biar kai jauh. Iya kai ba. Dan gua aku murno bahasa Inggris. Bukan ratu kuno ngamulenya itu. Purno bahasa Inggris. Bane te kereta pun ngapa kowe ke. Purno bahasa Inggris. Kapali yo pa ana purno ke. Hah? Tinggal langsung pot tujuh aku ya. Nyan tinggal home. Dapat anak dapat kana aku lu. Lalu gua pelah. Pot tujuh tinggal. You ja bawai. You wat tu. Meeting. Hah? Yo. Pak gua ini nah. Cerita. Ini nandu. Oke. Buka dah apa? Nandu. Buka malu nah. Yan, macam bubuk putih. Iwan? Nah, Nah. yang beli Saja ada boh reno. Iya, be. Boh le reno kalau rekan di. Ya. Ni kira ayu le 7 boh reno. 3 boh. Bejra baron. Ya, iya kan. Jadi ketika aja lagi yang. Kayu purno roy. Kapan di mana pun oke, kayak pun jam Malaysia. Ikut. Pun jam Malaysia kayak pun oke bahasa Inggris. Tiuro 5 krek macam dia pula. Iron tega jian lung tutur be belum. Oh di jiu apa? Kai peti kakek kedua teman. Kita tahu kan. 5 orang kerja kakek waktu awalnya menduyu. Ayo tu. Ka pak kontrol room je waktu bagi reject. Reject kertaan. Kerta bibi motor kuning area, bibi rumah. Reject kan, itulah lah tanya kan. Introlik cip, ija. Rolem kertasnya bibi rumah. Kau pada saya. Ngeremot, ija, tak tulak dalam kertas aja. Kertas meluk na. Reject, ikut.
Hati reject yang diprolom. Itu lamonnya dihancurkan bubur kertas diproses menjadi paper. Hah? Jaga kertas. Jadi lu kerjain apa hidroliknya? Buam lamon. Lah tu itu bikin bertup lamon gitu. Kuam itu jo. Kai ke. Gaji di tadi ngok. Dạ pe Awaknya lu jordo tu belum dah. tahu ini yang jatuh dog dia ni pula. Ni namanya jadong. Berapa lah ngam boleh ko jainan. Ikut lawannya. Yang boleh lelam orang Kanada. Ikem yang dia drone bahasa Inggeris yang boleh nya cukup gerak kan. Reman kan. Tipa udah itu. Munyo ni je lah ke rokok kaji tiba nyan pakai tu tertur beg beg. Bit bukan. Kaji dia ke pernah kerja. Maaf dia. Excuse me sir. You take this one? Yes, good English. But I like your cigarette. I want to smoke this one. You give me one? Okay, take please. Hijau. Like dia je tu. Ya, puter kok gini denggi pegah abah. Ipat tu 15 juta aja lipat dalam beg. Nyan dibulenya lang pa. Memang gaya wahyu. 25 juta le bayar dibule ngaji. Ini ipat tu lemik dah. Ipat tu je lipat. Lipat lu lembek. Wah, lu 15 juta ayu betul. Pada pulang ni kokong. How much you should buy this one? I think this very good quality. Good high quality. Pak kablo. Indonesia now sell my shoes. And I'm got Indonesia. In my country, in Canada, is good production itu. Seperti Canada, New York. Is ini. Ya ulah puluh mil lagi dekat kong. 15 million di satu this price itu. Harga jadi 15 juta. You give me one this memory. Oh no. Lagi kelong kebikelong dah abok. Kenangan yang gua. Oh Mai dah. murah. Jadi kula ke londro kula maji wa Kanadanya. Bukan ke kerja le no. Sir, you can help me because I am poor in Chinese nation. I coming here, I think is suffer to spend money for my family in Aceh Wailo. What can you help me? Okay, you driver? Dengan dia ke bangun tau. Dia bangun tau pegak tim yang dalung kah. 5 juta tu beli mobil gai tu. Wah. Anak tim di kesi na cara. Anak tim. Tahu dah ni. Anak tim di kemo tahu lah dia ku ba. Ai ku ba menang-menang kalau tamat ada kok lanjut. Okay, tomorrow you make this car driver and then you can take me. I want to Pekanbaru anywhere and then holidays you can go to pray whatever pray whatever minggu. You can take me. I give you salary 5 million because 5 juta. Saja pe. Jadi kerja kan te bunga kai hule kulenya. Come on, Namet. You ready? Lalu dia. Anak lu buka. Cukup kan. Nanti bukan ngam itu be. Oh yang tahu. Lain rumah dumka ni ke kayu kerja. Kadang-kadang ada awaknya nak kena dipak-dipak ni. Nah, ya cok kerja mentang nampaknya kan. Kerja tikin-tikin duitnya sniper. Naik dia kan. Cok duitnya mentang ilek kita bawa ke 5 tahu cok. Bo. Hah? Cukup jaya kira aja. Saya perlu lu apa bolehnya? Putra perlu lah kerja. Hah? Lu kerja. Udah. Hari aku kerja kayak kerja. Wow, watenya lapota. Wow, kampung. Jadi wate aku tamang gede kaya li posisi. Nah cara ada gua dah. Malaysia lagi anjir. Malaysia kerja elektronik. Tu kau le pengalaman. Memang lu kan aktif dah juga. Anak para pegawai memang kalah gini orang. Jumber peng lu. Mungkin kadang punya kebi peng lu kiban ni orang. Anak ada. Anak berdua dah lu. I never hopeless. Anak berdua dah. Biasa untuk. Rupanya tingkir ni kerja 5 juta ti beliau menjadi no kat 20. Memang cakap nak. Maka haji kadang punya peng lu kiban. Dikorek dah. Bilung ipat ku mak ba tika dah. Lung nyo lagi nyo peng lu thang ini kamu buat bo. Linya lung kau luar negara. Hancur ju. Ya. Gabu mati juga lah macam. Anak bilang yang mungkin syukur. Kagak tu yang lain. Memang pekerja dia pasang kiri memang galak rok. Memang hobi lu ngotai kula tempe galak aku. Waktu juga. Karena keberanian dia memang yakin pasti juga. Hah? Ani murno lungka aja pasang kiri dia. Sampai gagal tapi atai kena raya buat lelong lepeng gagal. Memang ke anak no pegah memang ke kodrat. Betul sayang Allah, ya Allah. Ya. Namun no kan. Jom ni kebiar dia orang pegah. Terus mati tu hai dah pegah. Apa tak jangka ban kaji kata ke di kalumpu. Jawab boleh. Apa jo penggo tawit peng tekua gop. Pane dengan kali peng dia ka wariu. Kai pot tak punya go ngawi. Ana pe hari. Gol lagi yang macam.
Nah, po dapat yo keluarga sehat bila Allah. Tak boleh. Yo. Betanya emang ya pikir peng le nampu. Ko pu peng warto yang langgrek du. Betul. Hulung tai ke. Ya. Pu peng. Warto empeng. Makanan dia boleh. Ikun lah ni doktor. Oh, Bapak nggak bisa dekat sama istri selama sebelum sembuh bapak. Paju budak. Makanan dia jauh mengalir. Pu peng le. Pu depan. Ditanya hanya tak paju nyo pu yang awarang ke pijat rampot. Hah? Nah, maka jika nyo pilih le urang yang ikun. Saya pilih kayaknya. Le urang takit yang du langgreknya. Harta lung kacau madung lung pulih. Drone pulih ni bi. Draga bi. Nayung peng. Kasih. Apa jauh makanan dia le. Tengok tak duduk langgreh. Nya hotel Malaysia aku di talon tu. Hotel Malaysia aku kerja elektronik. Bak pabriknya di pon. Hah? Kerja lagi cik bangku kawan Jepang yang bos ni. Buli dalam lumpur dia. Pak hotel Tegres. Ditrat. Hah? Hotel terat dulu yang dekat di lumpur. Kata bubur dia. Tsunami? Yes. Hai hotelnya kan tsunami. Hah? Are you tsunami victim? Yes, well, in Indonesia, tsunami is victim. It's big wave and then all people live dead. Well, nobody can move. All buried and then it's public buried. Nah, kuburan masa well yang bergelimpangan in 2004. But then what vapor. Emang dahsyat aku well tsunami katanya. So I cannot find money. All family lost. Keluarga mandung ada katanya balik raya aku ada pagailon lagi martunisnya icok le Ronaldo mungkin nasib cukup gaji pada terapung-rapung di laut nah di martunis Kayu Ronaldo emang kawin. iban pengen Emang kawin. lagi ban nasib ji Aduh. gaji oke lah Hah? oke Oh, mabang kali kah Mas Wardi kan? thank you very much for this shirt Hah?